para taretan si abtina amul jaaki esetong waktu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari telema mius dak ka masjid kaangkui asalat berjamaah. Ketika Nabi keluar dari telem alumam pamius ke masjid asalat berjamaah. Karena ampun biasa taretan Kanjeng Nabi kento manabi salat 5 waktu asalat ke masjid. Pada banten goleban panjenengan tegi pada dek remah pada tak teman ke masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Olaten Kanjeng Nabi mius ke masjid kaangkui ngimamin salat berjamaah. Depak katani inna masjid taretan Kanjeng Nabi ngolaten makhluk setak bisa padeng langsung dekatan kulaban ajunan. Makhluk saya laten Kanjeng Nabi kento canak kanak semangken ekoca makhluk halus dari golongan jin. Ayo laten bi Kanjeng Nabi ternyata esetiin masjid parapaan beda iblis posang pasera ale iblis. Ayo laten bi Kanjeng Nabi iblis parapaan posang beda nyampera masjid nyungu nyurni abeli pokon gelisah. Maka akhirnya bi Kanjeng Nabi lengkiin etikanin iblis tak kerejat iblis polan tapang kiban Kanjeng Nabi iblis apa lik iblis ponapa Rasulullah dan iblis apa baan mak posang idina maaf cora orang gelisah kalau kadojo nyurut nyanter nyurni ke masjid apa kala aku abaan dawuh Kanjeng Nabi. Maka iblis mator taretan ya Rasulullah abdi nantar ke masjid kak dinto sesuai kalaban tugas abdina keng teronyo ba orang ibadah tetimun badareng ibadah iblis ketel mun badareng ibadah iblis ketel kan makan ale coba ki ya makai parapan ngaji apa entah melolo lah kisah Allahumma sholli ala Muhammad. Olaten mak lete coba tegi telih ambu geluh cak kerja olaten akhirnya taretan matur iblis ya abdi nantar ke masjid ya Rasulullah sesuai kalaban tugas abdina keng teronyo ba orang ibadah reng ngaji coba reng asalat coba reng maca Al-Quran coba reng nyari ilmu reng ala ko bagus pada coba dak memono reng ngaji coba pa awai meloloh sekejap ngantok biasa mun ngaji nyoba ingat malam di Real Madrid dan Barcelona binar tak binar nyoba amain nganteng binar tak binar terus ada bu Kanjeng Nabi mun pacet baan datang dana keng niat nyoba reng ibadah mak posang baan jawabai dalam perapan pada orang pakompak perapan pada orang asolat Mantai aja kapan? Tabah kerja.
Olaten. Tidak pun kanjeng Nabi mun pacet tecun nabaan entar dana nyoba ring ibadah wa apa dalam orang perapaan asolat ku tak pah nyorot iblis kento teretan sambil nampak cang maka nanti alek tau le nampak cangkem ya mun kenge perkembeni nampak icung-cungnya mana oleh atau bahasa kento saya tahu le sekento cangkem ma hitam pa Allahumma sholli ala Muhammad ngereng olaten akhirat teretan iblis matur ya Rasulullah justru karena kainto dan gula posang dak remeh demun kanjeng Nabi dan gula takok sinyoba kareng sia salat apa mak takok beni takok ka orang sia salat takok ka orang sia parapan tedung ternyata dalam beda orang kedua setengah perapaan asolat setengah perapaan tedung bah tedung ilmu masjid oleh mon tedung ilmu masjid jabun ulama mon keng terpaksa tedung cek neng ibun bun ada cek neng ibun pakon neng ibun budi mator iblis dan gula teronyo pas salat ya Rasulullah terus keng dan gula takok ke setedung bok demun kanjeng Nabi ting sia salat te kata ko ting sia perapaan ngerok kata ko dak remah demun kanjeng Nabi ya Rasul mon kasih salat abdina tak beter sia salat kain toreng buduh kilo cek sekoni lah tak kira hosok solat dah tok kotoin sekoni lah hilang pikirna keberselebra terus mun setedung ria debun kanjeng Nabi le setedung kain torapa kering alem toko pangiding dan gula tako mun pangiding kain to mare papi datu ya pah mare saya solat kain to pak pakun hosok kain to le kain to taretan bukte jak saungkuna orang alim ban orang bodoh sanajan ibadah pakun utamaan orang pakompak utamaan orang sampai badadabuan naumul alim khairun min ibadatil jahil tedung ngaring alim lebih bagus tembang ibadana orang pu pakompak tembang ibadana orang pu dadi orang alim asaren lebih bagus tembang orang bodoh seibadah ada remah taretan jaringan monoring bodoh ibadah gampang icoko cobi setan bahaya ring bodoh kento taretan iki punten kadang orang bodoh make ledeng padeng mare arasanan tak ngako mare arasanan keng tak ngako apun tai barung njak buk mon binina anu gelek keng todus arapa le mak todus asa-asa sai somur pas sampai regeger jok padang kapi ban seesen ajaan lale cara sanan siapa sih arasanan billahi kok beniking arasanan jan engkau keng ngebele pola nungguan jok geger bodoh tak bodoh jalan berapa arasanan billahi tak arasanan jadi sih ngebole jok sampai geger teger padang benua nona pon apa nyaman kento rasanan pon apa punten arasanan bagi ngucap billahi beniking arasanan billahi beniking arasanan kok keng ngebele bedena melang muntada si kebele beni arasanan fit muntada ikebele bede fit mun bede
keng termasuk aib eka bala nyamana arasanan. Makanya kan Nabi ada busik ento teretan wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Orang alim situng, orang alim fikih, ngerti agama, ngerti hukum situng, lebih ikata koin bi setan, tempeng orang saibu ahli ibadah, berdetunging lamba, dan gula motor tunging pulang tak nemu kitab, keng pada ngiding careta, keng tak apa-apa, cak bagus teretan bisa kala hikmah nah, tegi. Bada orang bodoh ibadah nang dalam langkerah hosok pah bada tetangga nabek belek perok belek perok dalam maki burujan bada orang bodoh ibadah tulah basaki galuh orang bodoh ibadah kebudi tengah malam taretan sok ilang kerang parapan sok soon adu tatangke nasi belek perok paung ke atas gentenga iong kain di ya di atas iong kain dari atas ben iong kain dari baba iong kain dari atas buka gentenga tinggal orang parapan adu sok soon ngucai pabungkol di atas tangkabula caan Arya sengko pangiran nabaan panyungkam taretan ya Allah motor kosoon guste caan sanggup pangiran nacat kelacat kebubungan ngara pangiran sanggup aja kelacat kebubungan motor kesoon pangeran ajunan rabu kakak dinto pangeran tarima aki dua abdinah temu cok dinto din si bedaya tas motor kesoon pangeran jaan kain tomon orang bu ikaim beda pangeran anai ke atas genteng ikaim beda pangeran rakan tengah malam teki pon oh, can tetangga nak ento keng nyoba taretan. Dei ya rai beden areng bodoh. Aduh bahaya ongko can tetangga. Dadi mun orang tanding ilmu pas ibadah bahaya. Ya cek nyaman orang tanding ilmu salat. Beda ajakan buter gelutok. Betal tak betal? Beda ajakan manisan gelunyu. Betal tak betal? Betal orang apa sah keng tanding pah colak ilong ngeselem dalam mah montak tegeri kening telur beri dalam colak betal tak betal betal polan bodoh jadi tetangga mikir aduh ria bahaya na orang tanding ilmu ibadah mun ka ibadah nah tapi ibadahnya sekut kalero lu kok intar kareng si andi ilmu setia can pak intar orang kayak itu taretan intar ka orang si andi ilmu keng parapan bikopian neng ibarung ika imah barung parapan lom koloman ku tak pah dateng selemari acat kalacat kata sebubungan pangoca ya ibadi can itang kabula ya apa sengkok pangiran nabaan kasi alim lala po na ingat si malam mah ingki malam maring puduy jokoco kain toring andi ilmu itang kabula Arya sengkok pangiran nabaan pahalon ca orang si perapan lom koloman iya dante pangeran kan kinga lagi na pedang ban bising ko kebel kebel mak nyeri pedang pangeran nah jadi orang montaan di ilmu
bahaya. Setong waktu taretan bada sahabat Asmanah, sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Dengar kira Abi Umamah bagus. Bada sahabat Abi Umamah Al-Bahili acareta. Bada setong sahabat mator ke Kanjeng Nabi atanya masalah orang alim ban orang ahli ibadah. Mator ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mana bi bada orang alim pas bada orang ahli ibadah. Se alim ibadana sabiasa, se putu ibadana luar biasa. Mator ke Kanjeng Nabi, kaima utama se kedua kak dinto, ya Rasulullah, antara orang alim dan orang si ahli ibadah. Maka Kanjeng Nabi ada bu taretan fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Debuna Kanjeng Nabi, kautamaan naring alim ingatasen orang ibadah tak alim pada bentang kautamaan ingatasen paling mabenetibin kapi. Kento taretan teti jauh moncoma ahli ibadah keng tandi ilmu pakuni pakala bi orang si andi maka nale usaha kangkui teti orang ulang-ulang usaha kangkui teti orang alim. Cuma kekali orang alim kak dintoh lain ban orang ulang-ulang ring alim tak pada ban orang orang alim mesti penter. Keng mun orang penter belum tentu alim. Dari melek jangan kiburu. Mun orang alim mesti penter. Keng mun orang penter belum tentu alim. Mun nak kena penter semakin banyak tak banyak. 3 tahun oning ngaji bada. 4 tahun penter ngaji bada. 5 tahun tokang tajwid bada. Banyak, alhamdulillah. Dengan adanya akselerasi metode percepatan nak kanak semakin alhamdulillah jen lekas tahu ngaji. Lamba bada metode qiraati, dimin bada metode tilawati, semakin bada metode miftah lil ulum, semakin bada metode at-tanzil, semakin bada metode nubdatul bayan. Tinggi sabab bada metode nak kana alhamdulillah ngaji lekas penter, maca kitab lekas pen. Oh, semakin bada saya kocak pondok kecil. Mulai jepok pondok kecil maka tak ustaz kalah biasa. Banyak sekala, tinggi. Alhamdulillah taretan. Nak kanak jen cerdas, nak kanak jen pinter. Tapi debun siki buruh, make pinter kadang lem. Mak bisa yang pinter lem. Debuna Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al ilmu al khasyah. Kata debuna Imam Ibnu Mas'ud, al ilmu al khasyah, ilmu jeriyah pangatako ka Gusti Allah. Teti make pinter mun tak takok ka Allah tek kocak pakompak. Make pinter mun tak takok ka Allah tak anyama alim. Papinterin orang atompoan ketapa apal ebuan hadis tapi tak takok ka Allah pakunte koja orang
alim. Semakin banyak orang pinter kare pinter malolo. Jan pinter jan kecak ki ya soroco ngocoh. Tegi. Jan pinter ki ya adang badang orang lain. Bada. Kiduh mun pinter anak-anak semakin teretan kadang tika rasa MI. Kadang MI rasa MTS. Nak semakin waktu anak semakin meneku HP taonah nilpon benarema telepon SMS tak tahu muka YouTube tak tahu amaina Facebook tak tahu pakala nak keni muka YouTube tahu muka Facebook tahu keng si etek ku benini kurang ngaji kenceng niku antik niku senga kenceng niku antik TikTok nikuan orang akang bang senga taretan kainto boleh bahaya sarah kento make barengani keni rong seborang si bisa pakai rembi kento makirim songkok bisa makirim songkok bisa makirim kodung makirim samper makirim sarong makirim kotang jagela makirim kotang makirim esena kotang bahaya tak bahaya bahaya makanya mulai kini didik makle andi ilmu istana taretan paling gampang adidi nak kana ketika entoh nak kana kini ada remah pikiran ki bersih atena juga bersih munak kana kini kentokor openin lekas tahu lekas cek ka at-ta'allumu fis sigar kan nakshi alal hajar ngajarin nak kanak ki keni otaba ajar waktu nak ki keni pada ban orang ngoker neng eba toh dak ada orang ngoker neng eba toh mungkin abak malarat tapi bila oleh cekak malarat kia seilang tetimun ngajarin anak kini ketika itu biasanya cekak taretan lain ben ngajarin jerajen mun jerajen aja tanya aki ting debak gebengkoh pengajian lengkong sapan mak kaina ke Husain Ali Karor apa sih kedebu gelok burung seborong melang rong seborong banyak sih kedebu ya apaan ya lah pokoknya kendang sebarang lah ya temati kendang sebarang kayak temun lah sepo jangan mun lah sepo kadang badan anak iba bana terop pikiran aulang kabar selebar tagi engki abak tojo pengajian keng pikiran depak ke pasar depak ke bengkok depak ke tengah sabe ingat ke bebeng toko elang Allahumma sholli ala Muhammad para rabu para teretan siaptina amul jaki mangkana ulama adabu orang munteramul ja'ah tunyaban akhirat amin Allahumma bahasa kile orang munteramul ja'ah tunyaban terus amin Allahumma debuna ulama orang seteromul ja'atunya akhirat syarat tabadatal lo kento biar saki kento nomor situng kotu andi ilmu dari mana andi ilmu nomor dua kotu ngamal lagi ilmu pas nomor telo
kudu ngajaraki ilmu. Ulang le nomor tung montro mulja dunya akhirat andi ilmu. Dua ngamalaki nomor telu ngajaraki ilmu. Dadi cara buk terus andi pondok, cara buk terus andi madrasah, sepenting murok, sepenting ngajaraki ilmu. Tak masalah tandi madrasah, tak masalah tandi pondok, sepenting ilmu na bagun aja len maki andi pondok mun tak toman murok upama taiki andi madrasah keng tak toman ngajar rogi tak rogi. Tadi nomor situng montro mulja dunya akhirat kudu andi ilmu napa le ilmu ilmu manfaat nomor tung. Tapi beni cuma andi ilmu. Nomor dua ilmu na kudu amal lagi. Semakin banyak orang orang andi ilmu keng ilmu na tak kaangkuy. Jangan orang alim, orang andi ilmu keng sombong. Orang andi ilmu keng orang andi ilmu keng tero alem. Tinggal tahu jauh le sekolahan diajarkan doa ki baca malaki doa ketika ada petir. Baca Alhamdulillah. Pintar tak pintar? Ya malaki. Bagus. Doa keluar wisi. Tuli. Keluar di jeding. Ayo baca bersama-sama. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi azhaba an adzawa'a falsatokul senga amalaki. Makanya ada buna al-mukarram sikila terutama bercompok siusa aja gereng tua bila daerah ajak areng sareng paling bagus orang ada tak ada eren ketibi. Tadi orang ada kento si paling sae apolong sekeluargaan ada era sareng ben sanak potuan kento jen raja barokana. Nabi Ibrahim alaihi salam tak toman ada kecuali sareng tamui. Dan gue lebih najunan jangan makan jangan ada eren ketibi degi. Engki kadang keluarga kalemah ngakan lemah kah sebini ngucak tinggal mereka sediaan di dapur larantah eto poen talam siapa selapar kan ngakan tibi ya lemah kah lecek ten genten kapi apolong mak le sajen barokah leting lalong polong kadang nak kalau pain si adu tegi emok si arepuk cukok toman arepuk cukok ajarin bireng tuan komando ambo geluh sebelum kita makan ayo kita baca doa ayo kita baca sama-sama canepaan apaan baku namu kemo mana anse pakajo tingapan nundu sambiamu kemo ada ramah tak kecapaan ya tembang tak nyoroh lagi engki taretan amalaki karena ilmu kento munteknya malaki bekal nulain munteknya malaki bekal nulain
mereka orang si andi tetipa pon apa si kau ningin angkuy abek tau cak orang tau le cerai keng pakun cerai kan berarti tak manfaat tegi dan kadang saya kainto taretan orang kainto tero au be urusan dunyana tapi tak tero au be urusan akhirat mun urusan dunya kadang orang tero au be andi sepeda bet tero ngalia ka vario andi sepeda vario tero melia enmik andi sepeda motor tero melia mobil andi sepeda motor tero melia andi mobil tero melia pesah tetimun dunya tero au be mololo kemun urusan akhirat pah tak terus au be cok mulai saben saya tak tahu mana tahajud teger norok koloman lima biki si bakun tak tahajud cok mulai lambat si cerai dulu pengajian siang malam ki bakun cerai kan berarti tak manfaat norok koloman lima bakun cerai norok koloman 10 bakun cerai siang malam ngaji bakun cerai oh berarti si norok koloman keng parlo aresena keng parlo yurna iki una punten engki le ale olaten darama ilmu montero manfaatah nomor situng muljaaki ke tapa muljaaki cek kencang core cek gabai rak tereen cek gabai in mainan kadang buku napa toles eret jaloret taule pon apa boleh eret jaloret cek dengan ikut pelkot tak bagus munyaba cek sabe neng i baba sabe yatas king makai sabe yatas cek tompangin saleber esa abbe ayatas kengin tompangin selebar panongko ayatas esa abein rokok tongkoen kore cangkolang tak cangkolang pas nomor 2 ilmu montero manfaatah muljaaki guru na muljaaki keluarga na guru muljaaki potra na guru juga muljaaki dan kadang bedenak kanak cengil mun kakiai na hormat kakiai na nunduk kakiai na takdim keng potra na makai na lakoy panangis mun kamakai na ngormat ting lebeda potra na makai main pai kota kakeh epan kaki sila konokol kesingko tina kok malis kakake engkau mun kapan tako keng mun kakake nje kok tak tako mun kapan kok aguru mun kakake tak aguru salah tak salah teti mun kareng sepuh guru potrana juga mun kakiai aguru nyai na juga guru tadi kau dengar dan gue lebih ingat ceritana Kiai Abdul Majid Tabetah Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Kiai Majid kento taretan orang si sangat lebur amutolaah nang senengena malolo maus kita pada banten guleban ajunan pon apa bur leburna main HP mun la neku HP cengke bi orang kebayrak toraan mun la polian jaringan lemut mulain pon tegi mulain jaringan mun la keremicet keng te embelin sakale
tembolin seterus sepecat pon. Kiai Majid termasuk orang yang sangat senang amutolaah lebur maus ke tak milih waktu taretan make perapan sibuk amutla setong waktu ke Majid ke ento perapan atana ting beras mare etaker mare sabain aing apa ya mare parabak iun turin sarang ke Majid iun turin maus kitab sehingga tinggal abid taretan na sen masa te pangki te temu jala masa tinggal nase masa dotang ajam intar akolom ya do tahu ajam cuma kai si atana mulai pada nase gir ngangir ngoca ajam alhamdulillah hadza rizkum minallah caan dan ajam langsung ikakan tinggal ikakan taretan banyak luang tinggal banyak luang temu bi santri selain iya ke ajam sambil rakorakan darah biasa mon santri ke santri selain ngolok darah biasa ngolok darah can keluar ke Majid napa darah ya darah ki ya serasa anak nikah gula anapa aboy palobe rebi ajam nih kakolom tinggal terjali kuli timun ke Majid jali kuli tara jali kuli apa darah membian atana ma atana sedekah ke ajam empon tara maka ya biar tanah pegula rida tinggal marin gula tanah letak hidup can santri si lain atana tapi bagi ajam tinggal gula rida maka kingnya biar tanah apa gula marin atana apole apa tara nikah aja makiai aduh polan aja makiai pakai kesedekah nasin santri lambe mun santri semakin parapan atana pah beda aja mama kai ngorobung mun tae pentong ike bayi cuko aja malempo ike bayi ayam panggang taiki tak mun reng lambe taretan pao itu ilmu kiai abua mun santri lambe beda pao keker kala isabe ke ampir rada telem padahal pao nakeng keker pele isabe ke ampir telem tak bengal singala keng mun santri samangken naudzubillah teren salamet tak pao na kiai perapana buah lepe mun taung kebentes petesak benites betes tes nyambi petes ikarojek ki atas mun lambe taretan bila kiai rabu mios tetenan balik keluar balik ke dalam mun kiai rabu mios balik keluar balik ke dalam balik ke dalam kiai akan rabu mios masuk ke dalam kan berarti teten kiai adep kah keluar karena rabu dari luar tetapi santren balik padep kah dalam lambe mun mangken beda santren beda teten kiai gir nganggir mun tak iki beke jeding ngamri barokan iki mana punten engki maka nomor 2 ilmu mentero barakaah kudu ngormat takzim taat kagu guru ben keluargana guru manteran dan kula sareng para ajunan seteja sami-sami kaparing na rizki keturunan nak poto salihin salihat papolong itunya papolong i akhirat swargana Allah amin Allahumma amin sekak dinto taretan sebise matoraki malar muka
Dadi taman ilmu si barokah manfaat, korang langkung nyun pangapora ngereng tutup acara kento kalaban pamausan doa.